Koilamati Dhoniraming tiarong langsuna thoelong karbi jutang hin obahi kibi rongaje kecengsi kapamanpon. Daithor mini stadium along monsam rapen kachingthur relia mei kang nipon. Falcon Festival apathak KSA sahimalong phirang kiamai kang ni. Balibothar Lems kaparlo klikebra ICF Bishop along additional sang kiron pon. Aprang si birta kilang arato anapan kardong pajirlo kardong non karbilong re birta long pen ojang terangpi non birta ang ton pen arjupang sena. Lakhaing koi rapho nilip MEC constituency kaparlo Koilamati hawar Dhoniraming tiarong rongbin langsuna thoyalong karbi jutang hen ubahi kibi rongaje kecengsi kapamanpon. Karbia khai ta khai kang thim jutang jubat pindeng sumpot inchulim pensidu bonta hen ubahi ki bi aron akejaki nona kaya long ki klema phai ing ar u sonsi theklong lazila hai methang karbia jutang jubat non ovi ki metuma phan kang thurpon kapachini pon bomje phansi laso arongaji ki bicheng paman pon laso mai long kapatir pipon NDF amepu bilison terang hin pensi mai chari pon laso mai ki chak pon rongbin langsuna thoi KFA unit atu lapen aluhi sarpoman pen nangka chetong dun KFA tiripi amaipu avinas ronghang chetong dun si bang somai long lam ke jaipon ki dhorom lapen jutang dhorom kaprekdu bonta karbia jutang ki klem hot ki jutang klem ponangpo lapen dhorom hot methang dhorom chiklem pon vetnang pu pusi la somai long thanpon kachetong dun Koilamati SGB Lawrence Teron Dhoniraming ti Rongasar, Sarding Ingti, Rongasar, Jali Ronghang, Sararong, Singrong Pi, Nilip KFA Aru, Amaipu, Bikrom Tokbi, NDF, Lamjai Sarpu, Sujit Timungahin Pensi, Aluhi Pachinipon. Kepam cere sudah, kepam pacet hang ya, kecet hang. Kepam akan kela pula pusi dapur, makuban puru. Mau bang, pusing bang nanti. Cuma laju. Heng huda kali halapu rep si dapur, lakuban papu. Kepam tala aki doji aki paju mesen tu kecet hang. Kalau ada long nak thom pina yo, don tu, don dan thap rat motor ko, seman tu tu. Tong tere kapui nu situ nai. Putak, berapa nak liu? Pengrap betul sih. Halap putuna pengrap jalu. Jola, la puka cepeng lang, lo kace peng lagi he. Jarap. Segera aku pengen kali lo nak, aku lihat dulu di. Segera. Tum pandat ke teglong le tum jalo mena lam nili jutang hawa lo ningjeng tum te sita lagi nili kisumi pholam sinani tum panang jathan lo athe people lo pulo te tum kichini nai kanang sot ile tum long le tum phelang long phelang che jor la ba phige tum le litrin hem so chiki mathai be pura hem so long da tum hoi odi aho kalima la si hala so bang si tum mathaning athe tum hem so le kimji hem pi le kimji tai tum long le phelang ke first tum cherai kom thek nang la development ke claim ke la ke development ke la ke claim bom bang bom so te tum long le phelang wir det itu khai itu jutang wir dia phi development claim ta le ni asi hala so join ni sini tum oppose no chok che la solam don ke 2.3 close ke chok che
ba thai tom phan hala dak gun tu ke ba tom phan ki pi hala so close up ang jong chok chelap so ti pu de no bosen ni phan kang sa no be kita ni li hala hem kang sam no be le ni li ka che song kang ton ji kali ni li ka che song ka dam bom lo pani si harvest kar beng lo ta dam lo pini dak kanang le lo pela ba long ka prek ning je bom po ta sa close che ro de tik ta bang ke ni li che song bom po la ke pini jutang ha ba lo ta ning je nang ko lo ate khaya lam do khaya be de jutang da bi lu mat di la la kasi pini ni liya kapre alam ninja jelo aprang si ako isi non ali tumne lilam the re bre aprang isi ako isa pon enthusiast po KSA Inglong Phola Pen Four Season Foundation NGO atumpen paterpi ponsi non ke wangji phai kuni sirkep lapen kri CR ni ansi Amur Falcon Festival Surihinira inkoira isi kapaman ponjia putha KSA maipu thang sing timong lapen Four Season NGO pen dirach dipusa tum KSA rongthe angasai hemalong pirang kiamayalong kapachini po Karbi Lochalia song lapen Four Season NGO pining pen ningkan ke thom lo Chinthong constituency long isi Amul Falcon Festival observation mang bidam we asi ningkan hini bang ke chun pamelo labang so Amul Falcon Festival masih pining bang asap sup a date bang asap sup social media long kasi tonti doko kasi pini labang so a press meet ke hangalam thi bang ke kaprek tawe non November achi klupen Chinthong ha warlong Amur Falcon Festival ki biji por date bang ke non Four Season NGO lapen karbi lochalia song pen ke pathik pon a date arni bang ke lake 9 10 11 lasi komane jongsi korte inji lapen kapre ka war pen labang so Amur Falcon Festival long nangkilang allo nang pidunji laan so se nang pasi thang piji bulutangte nitum Amur Falcon Festival a date bang ke 9 10 11 fix lo labang so Amur Falcon Festival kibinang kok ajoini bang lalo Amur Falcon the kisi avo lake Siberia a date mes nangkang jar Siberia date nang jar po ilitum karbiang long war mati north east long teme labang so avo pinan kisangam do lason thak si north east war pen karbiang long Chinthong constituency long labang so avo bang kisangdam dam si pinanganan ni pen ratum pachini labang si laso avo pan kirai kom jia pan mati labang so avo pen halabang so Chinthong warlong environment conscious litum rat angbong ki wanji phansini litum labang so Amur Falcon Festival bang observe lo athe la bhai avo labang ki Amur Falcon la hai avo la ki isi endangered bird asi endangered bird tong lalang litum hanta raikom vek nangji asi nilitum Amur Falcon Festival observe athe pi gelalo Chinthong war mati litum karbing long war isi environmental conscious bang donangji athe non apor thengpi thengprang ka via joine botor bokan tame che frek piglo asi hala bangso avo phan panong pensi dilitu la bangso festival bang observe so festival ka observe long si litum rat along pachi thangnang ji de thengpi thengprang pen Priniphai thong kebarni lakhain koretro Duarbaguri MEC constituency ang kangpi Daithor Mini Stadium Open State along monsam la pen kaching thura mai pi ka paman pon la somai along aluhia man pen CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Assam Assembly Deputy Speaker Dr Numor Momin MLA Bidya Singh Ingleng Rup Singh Teron la pen EMs MSS la pen BJP aphan aning ka chithera da tum chetong do Daithor along Degree College Bipon elo lapen girl hostel setami ingpu ponpo lapen buthot Daithor pen rongbong khata towar kuti thero katangka nangpali pon elo lapen tender setami pipon elo rongbong khat pen dai huria towar aphan kuti ner ke batangka pipon elo lapen tender ta pipon elo MEC Richard tok bia hen pen pharoge thoma scheme an nona mat patang pon lapo lasinon ke bang GMEC kilika hot buthot MEC Richard tok bia phan pahai thu nangpo pusi CM Tuliram Ronghang pen ningjepon Hanboka pen Robinson Kiling Karbilong rea birtalong birtanang pali
ইয়াৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স 10 ক্ৰছৰ দিয়া বাহিৰে বান্দৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেঙাৰ ব্লক আৰু ইয়াত এই 4টা বছৰত 370 আঁচনি বৰ্তমানলৈকে সকলো হৈ গৈছে। কিছুমান আঁচনি আমি উদ্বোধন কৰা নাই। RCC ব্ৰিজ প্ৰায় 6টা ইয়াত কমপ্লিট হৈ গ'ল। টেঙাৰগড়ৰ কাম কৰি আছে, ৰাস্তাবিলাকৰ কাম কৰি আছে। এই গোটেইখিনিবিলাকৰ আঁচনিবিলাকৰ আমাৰ এদিন আৰু আমাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ লগত লৈ আমি একেলগে আহি ইয়াত উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আৰু আজি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ দেইথৰ আৰু ৰংবংঘাট দলামাৰা কমিউনিটি হল, সেই কমিউনিটি হলটো ইয়াত আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া আজি মিটিঙতে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোক ক'লে যে দলামাৰা এই আশ্ৰমৰ নামত 5 কোটি টকা IRDF জৰিয়তে চেংচন কৰা হৈছে। তেখেতে সময়টো মোক বিচাৰিছে কেতিয়া আমি ঘৰ স্থাপন কৰিব পাৰিম। আৰু ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি সেই তাত যি ৰাইজে যিটো ডিমাণ্ড কৰিছে সেই গোটেইখিনি যিটো আপত্তি হৈ গোটেইখিনি তেখেতে পূৰণ কৰিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰাতে কাৰ্বি আংলঙতো ফেয়াৰ প্ৰাইচৰ দোকানীসকলৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব নেকি? যদি কোনোবা যদি কেলেংকাৰী কৰে তেনেহ'লে আমি একশ্যন আমি জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিম। Sir, Karbi Anglong and Golaghat bordering at Lokhojan is still unresolved. Klaim momlo la penda revenue department tu bukan bilang toilo la sila tu prabjin pen pinita me bang mon revenue department tu la si prabjin kan so bantu chun আগন্তুক কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচনটো 26টা সমষ্টিত হ'বনে নে চুক্তিমতে বিধি হ'ব? Regarding his question, we have already talked to Atul Bora, Minister. Together, CM, Atul Bora and myself will visit that area and will solve that problem permanently. Okay, sir. No problem. আগন্তুক নিৰ্বাচনটো 26টা সমষ্টিত হ'বনে? Niphai ingkoraner kep arni MS Balipathar Lems kaparlo Likebra isi F Bishop Adilar kaparlo angkang ration card pangrumpet pen aphai surhinira ingkora hinira thongkebra sirkep arara tumaphan PMGKAY additional asang porphai kep apor pen Balipathar Lems amaipu kison bi chunbang semson timung lapen accountant chandrorong pharatum pen keron pangching pongsi Balipathar Lems kaparlo Likebra isi F Bishop Adilara tumpen sitami mithang F Bishop Adilara long inoda long pen PR sanglin pho pi pachetang ponlo pusi pherang kya bitung ka homri damahot F Bishop Adilar amai phula pen MS Balipathar Lems amai phu tumpen nang pachini dun Likebra isi F Bishop Adilar anutin sitami bangso sa ingsamjin pen pachun ponlo pusi pachini pon sangti dipen projenterang karbilong rea birta nang pali Doi poisa tamen nang drop check ko school aham ne dai ta bank ne line pat poisa chu ulai de mithang poisa sita me la an lo pro sita me la ke nang bon check ni kan kre mar ke pen an bang ke gp la dam pula ke covid 19 se pa jog ya bidi ke lalu hason ma sit long de chil government sort la biji ki gp hen lo ke nang sot lo la bang gp back nang ka phire pula me lo la ke chilo ji e la son ji pula le la Pina birta la ansikang ton cholo kaduka via phanta kardong